Whaatalo whātu tala follow Radio Samoa le nei fo i tae au, se mai le whaafonga o tala o le aso lulu. E ono le sili atu ma le tolu aso talo na maliu le tamaita ia o ngai le University of Lincoln i Canterbury, whaato a maua lo na tino. O le na maua lo na tino maliu i le aso ngafua le vai aso talo ai. O le ulua i aso fo i leo wato e hae le nei kuata whaalea o ngai le University. E whaapea na toe fo i ane i lea o ngai le aso sifulu limo Julai. Tusa lea e tolu aso mua ai whaato a mawailo na tino maliu i le aso sifulu valu Julai. O lea lava fo ina maua i se tasi o whale o loo no fo i whana wā onga o le University. Ma elo i eni masara salonga ilo na maliu, pau o lea o loo talia pea so eso enga o loo whaia ilo na tino maliu. E tusa matala mai leo. E leo ilo e leo whaatasi i mali University, po le ale umi talo na maliu whaato a maua. I reporti le staff o le tausanga mua le nei o le ua maliu i le University. Ele ila matia le saunga le mua o ngā North Island le ana tāpuni a whaafua sei ana nafi ona o whainga tau whaamatau. O a onga nei Waikato, Thames McGisbin, ma e whaape o nei whainga tau whaamatau na tau wala atu i se telefoni, ma e tā uai ma se pomu. Whaamaunia ma iail matangal wenga wa onga. E ono a onga na lockdown, pe na ave e se whaavave mai whanau ana nafi. E wilai tale tonu ngai lo i ese tūlanga whaapopole i le saunga le mua o whanau wa onga. Mai le ofisa o leo lo o whaawau pea latu so e suenga po o whea lea na sau mai ai nei whainga tau whaamatau. O lo tapena ma whai mea whaalongo le New Zealand Defence Force i le taimia sa waile wala au mai le South Island ua mo o mia vave le whesua soani. A o toe whaalea o ngai nai la pata ingo timunga mamafa i Northland ma Coromandel o le South Island ea ua alu iei le mamafa. O le pōna pō whaasolo mai le tae o nei o lo iei la pata ingo le a whaawau pea timunga mamafa ma ia nofo tāpena i lo longa i Canterbury. O le alawa fo iwa whautua ina tangata o tāgo ia tau mamau mai vai tafi o na ua si i le mau walunga o le vai. Tu whaatasia tala fōlo o tufa tanga o ne o ne whesoa soania i e poloka le maa losi o le vai i sauti o Dunedin. E se reporti o maunga solo wa tapuni ai se vaenga o le State Highway tasi. I tāpenanga le Civil Defence, o le alawa fo iwa ngā lulu e whaatasi ma pule nu o a aiwa a fia, a wā lava le vave ave e sea mai o tangata mai no fuanga ua le saunga le mu o na o le vai. La patai pisi nisi, o le tausanga le nei e lua afe lua sifululua e o no fiwa Yesu e nisi tangata whai ngā aluenga. O na ua le ma whai e totongi, o na whaafetawi le maa ua lunga le inflation. O le alu i lunga le tau o loa ma au nanga wa iei nei, e pe o na wha mawina le fitu tesi tolu pasene le masina tālu ai. E le o tutusa ma le alu i lunga, o le na o le tolu pasene o totongi, pei o na wha mawina le kuata na wha uma ia mati. I reporti e iei kamupani le vaengo whemalanga inga wa whaiasi i tango totongi mo ana tangata whai ngā luenga, e tolu se fulu pasene. O nisi o kamupani wa whaia vouchers e utu waile taavale, po o whaataunga fo i mo a inga. Iso enga fo na whaia le tausanga nei mā wai. Lata i le tasi a whe tangata whai ngā luenga na so e ina, o le 5% o i lātou na māua si i tango totongi. O le so enga lava fo i le tasi na sawai, o le to atele wa whaalia le ngā whaati o na whaatau o mea ai. Whaapele peni senior taavale mai totongi o lo maua. Sawai malapata inga a whai e whaawau peo na sau i lalo le malo si ango le tupe, whaatusa i le alu i lungo le tau o le soifuanga, e ono leto e maua pele whaatu mauina fo i tangata whai ngā luenga, ai ono sa ili ngā luenga i atunu i whafo whaapeo au se tālia. Tala mule le tae au? Wa upu ia e se tasi o taita i o le malo fiti, ni usila ma au se tālia. I le lea ioni o la ua leo whaatatau ia tatau a tangata soifua i le Pasifika. O le whanotanga taita i le Pasifika po le Pacific Islands Forum lea whaatu a umatu i fiti. E whaape whaai ui le fia tala noa mai o Palemio o Sitalia, Anthony Albanese, ma Jacinda Ardern New Zealand. Whaatatau i le mata upu o le sau i lalo whainga whaatemo kalasi le Pasifika. O le lea ni o la ua finangalo whaalia i le nei mata upu, ua whaalia i le taita i o le tuanga i a fiti, Beman Brazard, Lona Popole. O le manato Brazard, e a lao na ngungu taita i o New Zealand ma o Sitalia le mata upu le nei. Ona ole fefefe ina ne ia atili una ia tuna upasifika e whaalango ia saina. Le isa tali mai al mtanga luenga le va i whafua New Zealand, whaasanga i saunoanga ale sui o le malo fiti. Tala nalo Radio Samoa, Manuel Taiao.